Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kalumpung Yelakai Table Tennis balatip kum ka First Northeast Masters Table Tennis Championship arjar khat khandai kabala sedang nado ka Arfu Pratrek hadok ka Lifeweight trek unailar arjar khat khandai kala poino syakabakut hagabala penhap perda yakane Kalumpung Yelakai kabala long ha Tirot Singh Indoor Stadium Shillong da working president jong Meghalaya State Olympic Association uba John F Karshieng ubala long ukongsan hagani kasngi hagajing penkut no yakane Kalumpung haga kerdan ilakai jong kiba South nem karta haga liang ki kintei bat kishinrang ya ka nam la do la yora daga S Ashlata Devi bat uwai Subha Chandra nakal jela Manipur haga jingpun kunno ya ka ni Kalumpung haga kerdan ilakai jong kiba South nem karta haga liang ki kintei bat kishinrang ya ka nam la do la yora daga S Ashlata Devi bat uwai Subha Chandra nakal jela Manipur haga kerdan Sanpos nem jong kishinrang ya ka nam la do la yora dau Soneshwar Deka na gejala Assam bat haga kerdan Rifus nem haga liang kishinrang la yora dau Nirmalia Bhattacharjee na gejala Meghalaya bat haga team event haga kerdan Sapos nem la yora da ka kunhoni lekai na gejala Meghalaya bat haga kerdan Sanpos nem ya ka nam la do la yora da ka kunhon na jela Mizoram. And the winner is there's a winning trophy also. Closer, please. There's a trophy for the winning team. Come, little bit closer.